So good morning to you. Welcome to Asake Online. My name is Zenzele Ndebele, and this is the Breakfast Club, a show that we do every day, and we bring you different topics and issues. But you know that every week we bring you the story of the ZPRA veterans, the freedom fighters, and we want to know the history about ZPRA, what they did, what they contributed, and their own experiences. And it is very important that we document history so that our kids will also know what happened. Because if we don't document this history, no one will do that for us. And sometimes, of course, history gets distorted. As used stories name, and this is why for us it's very important that we sit down. So today in the program I'll be talking to Victor Sibanda. He was part of ZPRA, and ibizo lakhe lempini kwakunguZimani Mahlangu. So we want to hear from him ukuthi kwakunjani empini, what was his experiences. Welcome to the program. Maybe ngaqala nje ukuthi ngibuza ukuthi wena uzelwe ngaphi, wakhulela ngaphi? Mina ngizalelwe endaweni okuthiwa kuseMabali eWange phansi kwe-30. Yikwapho ngizalelwe khona. Ngizalwa ngo-1959 September 17. So ukhulele khona ngale? Ngikhulele khona ngale, ngafunda khona ngale up to grade 7. Kwathi-ke ngesikhathi sonisana sekumele ukuthi khona abantu kuma-secondaries. Sasile secondary school eyi-1 lapha neMaristi Brothers, and savalwa isikole lesiyana. Savalwa ngo-1977 ngoJuni ngaphambanisi lapho esavalwa khona ngendaba yempi. Savalwa ngamagere yabasipala. So abantwana abaningi abanye basuka baya ngaphi eShungu Secondary School eKwekwe. Ababeke Zimani lapho, abanye bahlala. Sahlala ke lapha. Ngaleso sikhathi iWange yayivele isichisa ngempi. Kulabantu olamajaha ikhona laphana. The first 6 abafika kithi laphana ngoFisher, uNdlovu, uVictor, uChuma, uDumsane, Patrick, kwaba William kodwa waphansi wabuyela. Sasala laba abangu-5 babe operator company endaweni yakithi bese sibaze eMabali lapha. Kwazothi ngemva kwesikhathi bajoyinwa ngabanye ababevelele kwakungisasizotha abavele endaweni zekana kwakungu-Twin lo Leonard lo Masu babajoyina. So babe sebengu-8. Sahlala ke lathi sasisebenzisana la. Kuhlala kuyiphansi phezulu kugijinyiswana laphana. Silabadala babekhona ababeveleleyo babesiqoqa laphana. Abantu abanjengobaba othiwa uMashayina wakodingani. Sasithi uMashayina ngoba ethi wayekhuluma njalo, but yena wayengowakodingani, wayengubaba omdala wami futhi. Wayengubadingani kampani endoneni. Nguye umuntu oye-organize izinto zonke ke lapha. Ukuthi nxa kuthiwa khona kule zinto ezenzakeleyo labantu bachayiwe esithume, kampani ikhangela ukuthi abantu balimele njani sihambe. Khona kangazange kwenze ubudlelwano bethu lalaba abanye ama-DA ngoba sikule camp yama-DA eduzane khona lapho. Azange kwenze ukuthi kube ubudlelwano bube buhle. Sahlala sixotshana every time, sahlala kuxotshwana. Baze bagcina bemlimazile sibili ubaba uMashayina. Bagcina bemlimazile. Bathe sebemlimazile laphana alathi sabona ukuthi impilo sinzima. Nguye futhi wasi-organizelayo ukuthi bese besithathe isikambi. Basithatha ke lokho zamo 77 ngama-October. Lapho siyaphela October. Nguye wasi-organizela ukuthi kona sihambe. Sagcina sesithethwe laphana sahamba. Thina sahamba sibaningi ngoba igroup yethu
thina sisuke ekhaya ngo-75. So laqonda ngaphi lahamba la ngaphi? Sangena i-game reserve saphuma sisecholotsho sahamba sisecholotsho for 14 days sisiyachapha ilokuthi border singene eBotswana. So la lehamba la balweli benkulu ibaba beliphelekeze bisaphelekezelwa i6 abanye basala i6 years siphelekezela ngoba lapha babe sebethedela abanye amalokuza abalweli benkulu ababesebenzela endaweni ze-cross state voting ngani le kusiya ngale kokusongo bahlangana yokuza kwanisa ukuthi besithathe sabe sikamba baba besiphelekezela ngoba lathi indlela sasingayazi babekhona babehamba sibili kwesinye isikhathi befika bengalabo kodwa kwakuyingozi ukuhamba ongalabo ngoba kwesinye isikhathi wawungakwazi lapho kusukule ingozi khona thina singaba abantu labana babe sikamba ine group yokuthi kona uyakuhamba usiyabona ukuthi ngiyahamba kodwa ukuthi kona nxa sokunje kwenziwani singathini ukuthi kona siphume engozini lesi sasingakabi kwazi lokho. So ikho basiphelekezela besafika eborder basingenisa phakathi bona babe bephenduka sahamba ke safikela endaweni okuthiwa useMayidengwe wabuya izimota the following day zasithatha zasise Francistown. eFrancistown singakafiki eCamp enkulu saqala saya kulokhuza ngali lapho esasibuzwa khona sibhalwa phansi usukeleni uhamba njani usupporta liphi bandla bhalwe bese likhanjiswa ke eCamp ngalesa Afrika sahlala kwakunzima ngoba abantu basebanenge in terms ukudla nje kwakunzima civil kodwa kwaya kothe sokusiya ngoba lapho sina sifika kwakumile izinto zokuhamba abantu babengahambi saba lenhlanhla ke ukuthi kona sisamelele khona lapho simelele kwabe kuthutsha uhlelo kwabe le from othiwa ngeDenmark esithatha isikambisa eZambia lathi sagcina anti lalihamba ngeloko ukuthi kufike nini yole hamba first come first serve ifike nini ngohambayo ofike namhla uhamba uzalandela ofika izolo sagcina sikambile sikhamba siseya ke empini sesifikile eZambia safikele Nampundu sahlala laphana hayi umdala wabuya wasitshela sibili umdala unkomo ukuthi kona hey lapha abantu abayimili buyile kodwa ngobunengi benu abanye bazahamba ku training asinyani kodwa abanye ngizahlupheka ngoba kulenzala lapha kulezinto zonke kusempini abanye benu ngizaphusa kuya etraining yakanje thina asiqedanga ilokuza i1 month lapha sasingayi training kodwa mina ngasesemncane ngaleso sikhathi ngasesemncane ngaleso sikhathi sasibancane sibili kwakulabadala ababeqinile bekhanya ukuthi kona laba bengatraina masinyane bebuyele masinyane beyikhaya so nasabe sithathwa siswa kwenye camp okuthiwa kuseMaheba phansi kwe border yeZambia leZaire ilokuza icamp leyi uMaheba leyo ngomfula kwakulama camps amathathu khona lapho ama camps le kwakulo camp 1 owayengowethu thina kwakuhlangene ngoba thina sakhonapho safika safakwa lokuze kuma companies abantwana abancane okhijana ikwabe ngangikhona mina safika saba lama companies abantu kwaphela ama companies abafana abancane ama companies abadala so thina sasifaka kuma companies abantwana so kulo camp 2 wayengabantu abatraineleyo kuphela and abalutshwana babe ngabantu ngatrainanga but most of abantu ababe camp 2 babe ngabantu abatraineleyo amakerela atraineleyo camp 3
wayengabadala labana abalokhu ayikhona sebekhule kakhulu but abaqinile ukuthi bengaya training anytime lathi sasilabo lapha ku camp 1 but i camp 1 yayihlanganisile abantu abadala labantwana abancane abantwana abancane abanjengathi sasifakwe kubani sasifakwe kubo Khijana ayisahlala ke lapha impilo yenzima yayinzima kakhulu sasihamba ama 25 kilometers siyathwala impuphu 25 kilometers siyathwala impuphu nxa abantu besiyathwala impuphu kumele lisuke kumbe ngama 3 ebusuku lisiyakhona ale kwakusethareni ngoba imoto zazibuya lempuphu lapha okwakusenzakala ukuthi zazingeke zingene igusu langikhona ikhathi sezulu lalilelane igusu lamahobo elivele lithi ziyatshona imoto vele kungavela kunizulu vela kusela moto ehamba ziyatshona thwala singu4 lokuzi 50 kg singu4 indlala kona lapho ya ngayidla impuphu mina ayithi impuphu okuthiwa kona ifa kwamanzi hayi impuphu ilubhuqu njalo abantu ngizwa lezi bethi bona bethi fona ithwala lezi asibhekeka ngalesi Bana vele uwe hayi yabusuthi Bawula phela awasiswa asibheka hayi sasidla impuphu engangilabo kakwazi bengatestify la namhlanje ukuthi hey impuphu icuphe so ngoba engani khonapho ilokuzale ibuya lilelo kuzalila ama 5 days vele lingadli lutho so nxa selihamba laphana the only way ukuthi kona lefika la ndilamandla ukuzidla impuphu yona lana lidle lingasapheki ibo hayi iyapheka ngani kahle yapheka anti ilithwele impuphu lisakona so imbiza zokupheka zikho yini linje zidla impuphu lana siyikhuma impuphu lana kulamaswampa bangasinatha amanzi ehlisa hayi strength sesikhona sithwala ihamba vele impuphu elithwele siphotshoziwe hayi siphotshoziwe lifika la sibhosike yadliwe endleleni isiyafika la lifika phana lifaka and ku camp 1 lapho engangikhona mina ku camp 1 I still remember mina sasilembiza A1 yayinkulu of course but iphekela icamp yonke ukuthi lalimelelana ukuthi ukudla ukuthi lidle kumelelana ukuthi namhlanje kudla ikhampani le kuyabe babepheka bengami ebusuku emini kuyaphekwa but imbiza 1 yalana yayingekwanisa abantu ngoba sasibanenge kakhulu so kwakusenza ukuthi kona abantu lanxa sesidla udle kodwa engxanye uzakudla namuhla weqe ilanga kumbe weqe 2 days ukuziye kudla futhi ngoba imbizana saphekela abanye ngase siyagcina yabona ngoba sesingu2 sezingu3 kwasuku sibangcono leso sikhathi kade isikhathi saba lomnyama ngaso futhi ya sasingabona sasile 2 weeks kubuye ama anti lokoza kanzi impopho lana uchaya amaframachina sasile 2 weeks ngoba ngiyakhumbula sahamba sayilungisela indawo za impopho lana ngaleso sikhathi thina abantwana futhi ngaleso sikhathi kwakusukuthiwe singathi siyama mbijana kuya ngaphi kuyale lokozeni impuchini sokuthatha abadala kakhulu ukuthi abadala babaye behamba ngoba thina hey babe sithi nxa bebuya sibuya khona lebehle bebona ukuthi kona kwesinye isikhathi abanye besiye clinic abasezwa kuhle sebegula so sasesingathi sesichiwa kancane ukuthi kona siyethwala impuphu le kwasenzakala ke kwampana 2 weeks sitholile amalokoza ama anti-air ilokoza guns lana so kwakule framachini yayidlula ngolesithathu nje ngolesine ilokoza iframachini lana idlule iyele esithi yezaire njani asikwazi ukuthi iframachini lana kumbe yiyo eyayisporta sokusa ezokulokoza sokubona ukuthi khona abantu laba baphila njani elokuza ama instructors esasilabo khona lapha babevele besikhangela abayibo babe ngama commanders ethu ababesikhangela
bahle ba yenza into yokuthi khona emini siyaphuma emabharakeni siyehlala siyetshona segangeni. Ntambama ilanga selilaphana sesiphenduka. Sibuya sisiza ngaphi emabharakeni la. Emini siyaphuma siyele. Ntambama siyaphenduka. Mzwanoko abanye babehambile besiyathatha impuphu ngaphi phezulu le. Lapho esazivele sithatha khona impuphu. Baphenduka nje sasibabonile bephenduka sisegangeni ngale bephenduka. Sibelathi ilanga sivele selingapha sesiphenduka sisiza ngaphi emabharakeni. Sibuye emabharakeni laphana sibuye. Nxa sifika emabharakeni laphana thina lethu ibharaki la khonene la camp yanti la injezo. Bekhangela impuma la ikhona la likhona lapha ye lokuze yabo lokuza wokijana uB lo C zazilandelana amalokuza amabharaka khona ayilandelana. So sifika lapha nafika ngini ebharakini. Umngani wami omunye tena asambe siye esibhedlela ngale mina kangizwa kuhle ngithi hayi no ngeke ngiye esibhedlela mina. Amaphilisi la ngiyabona sengwanathe kakhulu enxa iwasengigulisa. Kasoze ngiye esibhedlela hamba. Abantu sibahlezi khona phana sebebuyile bathatha izithwala zabo kuyadliwa lapha wo andilanga selisiyathona. Nxa mina ngibe sengisuka lapha mphume ecamp nje. Mphume angikwazi ngangikhijwa yini. Mphume ngiyehlala njengalaphana. Ngihlale nje ngithi so phaka ilokozeni ngihlale lokhana ukuthi ngithe ikhanda. Banye yababona nje emabharakini lapha nabana. Sisa ngizwa ukuthi izinto. Mina ngithi yini ukuthi imoto lezi zikwanisile namhla ukubuya nje wena dokita impuphu enxa isebethe wona behle bekuyele enye impuphu. Andivele sikhumbulele ukudla endlala phela. Ngicabanga ukuthi bona zimoto ezidini ezilethe impuphu ngoba zifika zithi so zazingakuyinga ngapha lapho kubuya khona abantu zazibuya ngokuzipota. Nxa ngisathi ngiyathi ngizwe umuntu uyabiza cover. Nxa ngiyasukumisa ikhanda ngithi ngihle ngizibone ziyeza zitheso ikuyiphantom kuphambili. Hey. Lamuntu lapha phela sokukubi la. Ngasuka ngagijima yabona about 12 kumbe khonapho 13 15 ambona ngafika 15 steps. Ngagijima ngithi ngabona umgelo ngahle antisasifundiswa ukuthi bona kumele ulale phansi. Anje. Ngabe ngibona umgelo wabe mphongo wele emgelweni lapha. Ngabe ngilala khonapha. Ya into eyenzakala laphana. Hayi. Kona phala laphana kubokijana ecompany elokozena ecompany yethu laphana emacompany ethu lapha. Hayi konakala. Ngoba kule Mirage kumbe iCamera yabo ikhona ngapha. Ezinye zagcwala indawo yonke zagcwala phakathi elokozeni elokuzi camp yonke. Uyabona abantu bafa lapha. Kwamhlaba usakhumbula umnyeni lapha. Laphana. Uyabona ama-election kaMzorewa. So ngo-79. Khonapho ama-election kaMzorewa khonapho 79 khona lapha. Hamba kwatsathanda ama-election. Xa kungaso mhla ka-11 ngoba lokuzana ingabe yayenza ngala ngolesithathu kumbe ngolwesibili. Say that ngabuyele emva nje efonini yami ngakubona ukuthi kunini. Kodwa ngakhumbula ukuthi ama-election kaMzorewa wayenzakala mhla ka-21 kumbe ama-election kaMzorewa wayenzakala mhla ka-21. Thina sabhonjwa engakayenzakala. Nanjo. Ya ngezwe ngisitsha ngemuva la. Inhliziyo yami yathi ngivuke ngathi ngazibona seziphezulu la. Asazanga zaphosa amaqondana lami. Zathi Tadula chaipi ile kozi base 2 zabe sikhamba. Ama-anti wona. Ama-anti wadubula. And futhi abe-anti langa lasetshonile. Ayiningi lababe sibambe bayageza. Ngaleso sikhathi sibabe sekugezeni. Lwana umuntu owaloza ukuthi wabona mbo wayekhohlweni. Omunye wabo wayekhohlweni. Uthe efika nxa ingene etendeni ngoba bona babe sematendeni. Nxa ingene etendeni kumbe wayethathani zabe zithutsha. Wabe seqelela ukuzeni pho. Wadubula sibili. Khona kuyana wasinceda ngoba
ngabe ubona izona zazi babebuye bona bele ngqondo yabona ukuthi bona lapha kulampopo namhla uyavela babetshela information yabo yathi lapha akulampopo ekhona bambangala nje befika sokule fire ebakhona ukuthi khathi impopo lesivela ngapha wadubula yikho kulazi ukuthi khona sizecine sezibaleka ezinye zakhona right sesichayiwe lapha ngavuka ngesikhathi antele abantu nqathi yachayiwe alivuki lime phela yabaleka ligcwala iganga baleka sangena iganga sesiphambili le kwakulamanye amalokoza khona umunye ilokoza yethu oyengumgore umgore wathiwa ngumjipa ngathi abantu baphelile lapha nama lingabaleki singabaleki asiphendukeni siyencedisa abanye lapha abalimele lapha abantu bafile lapha asiphendukeni sabe siphenduka nxa sizofika ndilanga vele litshonile vele nxa sizofika so yangani semncane lapha ngangaka inhliziyo yami yayingakayazi into okuthiwa yimpi struggle ukuthi kuyini and yayi first ilokoza time ukuthi kona sichawe kanjani yangathi ngifika so igazi lomuntu liyanuka ngizwa ngichiselwa nginqa ngimile so yazi abantu belimele befila abantu bechawe ngamasilana baqhamuka inyawo abantu bevuleke lapha amanye kulokuzi emathumbu bona phezulu kwezihlahla ngoba thina abantu abakwazi bangitshela namhlanje imaheba yiyo i-camp yokuqala kuchaywa ngama-guided missiles abantu babechaywa kwakusanda kwandiswe kuchaywa ngamabhomba lokho ngama-red and white lokhuya okuya kungaka lokhuya thina yile saqala ukuchaywa ngama-guided missile amabhomba niqala kade ezingaka so lesiya ya abantu kwakufiwe abantu sehlule ukubalahla kwakuyilokuza ibulldozer yazovula umgelo kwaphoselwa phakathi abantu waphoselwa phakathi ebusuku bona lokho azange belahlwa abantu waphonga udotshwa bona laba ababonakalayo waphonga udotshwa bona kwabuthelelwa lapha abalimeleyo kwazanywa ngendlela zonke ukuthi khona ngenxa yokungatholakala uncedo ukuthi baye ngaphi ezibhedlela abanye bahamba bafika but abanye babefela endleleni ngoba belimele kakhulu lokho bleed too much right ekuseni nxa sivuka lapha vele sivuka singabantu abanjani kusomele bebaleke camp la ngoba icamp lesibhonjiwe le sokumele sibaleke sesikhamba ke ngendlela sithwele impahla zethu sikhamba ngendlela siyalo umunye khona omunye umgorilla ya othiwa ngubhokwe uthina madoda utshela abanye lapha namageri uthi abantu laba singabahambisi ngendlela la ngoba singabahambisa ngendlela lapha linanzelele ukuthi isibhedlela ngala ababhombanga elogistic ngala ababhombanga amabhunu ngabona ngabhombanga elogistic lelane lesibhedlela baphenduka noma uthiyeni so singahamba labo lapha vele nxa bebhomba ngale babuya behamba khona befuna ukuthi bechaye okuyabe kusele konke ngoba baza bebona indlela so sitatena abantu abasebafihla ngale kwesifula lesi sithi umgwaqo lo lapha siyebafihla ngale khatshana ngale kwenzela ukuthi la nxa zibuya ziyabuya ziyachaya ngale zizabuya vele sikhamba khona la la kanje bangazange bephikisana besithathe besise other side le komfula le siyehlala khona ngale sisahlezi ngo11 zabe sesithuthile ya lapho kwakusokurongo ngoba yanti okwayizolo bekuyi first ukuthi sikubone ukuthi kona easy khathesi sesikwazi ukuthi from thina le nxa isiza lapha vele izokwenza izodestroy abanye sibabona abasekho sebehambile abanye sechase bakudelele ngale lapho ke hey kwakunzima zafika zachaya zabhomba isibhedlela zabhombile ukuze logistic zadlula kwakulabantu lamazambian elokuza abe Red Cross ababekhona lapha ne camp ngaleso sikhathi and khona lapho labanye ababese camp khona lapho ababese camp balokoza babhonjwa futhi bafa abanye futhi ngelanga lesibili and still anti-air anti-air babese bakhupha bahamba baye ezintabeni le bachiyana lathi
ngoba thina i-anti lapha eChaya khona kufanele ichaye endawo kufanele ibe phezulu yeah kufanele ibe phezulu i-anti eChaya ngaphansi kwezihlahla kufanele ibe sendaweni ephezulu ikho kuthiwa khona la nxa kungaze kube lizama udinga indawo ephezulu isiduli but isiduli so yona ngikwaso is not enough nxa lingathola indawo sibileli eyakheke yona ngokwakheka kwayo vele iphezulu kuyintaba entatshanyana encane lapho liyabe right so bebehambe bayale bona khatshana le so zabe zichaya futhi laphana zabe zihamba zabuya sezihamba enkwampana apha kuthiwa ngulokoza ngcomrade lwana ugogo ukuthi kona bazabuya behamba khona laphana emgwaqweni sababona sibili nanzi ziyadlula zikhamba ngomgwaqo zabe sikamba sahlala ngathi nxa abantu bebhonjiwe ukuthi kuzwe iRiogo futhi abantu bebuye kwabonakala ukuthi abantu athi sebe ndawonye kumbe abantu baye bechithakela abanye bele vele akula sahlala ngathi 2 weeks mina ngansithi nxa ngithi nyadla so izandla zami lokho zinuka igazi leliyana ngalibamba mntwana okyana ngiyabona saqeda thina inyanga yabona lokho sihamba sisiyadinga abanye ababevele egangeni abanye umuntu wachaywa njengalapha egijima umuntu enganye 500 meters engena iganga abanye sibile hamba ikilometer esechawe kudala but antu uzableed ayigcine file yeah so sasilokho sidobhana khona phana inyanga yaphela ngiyakhumbula inyanga yaphela sibili sesilokho kubuyelwa khona ngale siyehamba sikwenye indawo sithi kwesesikhathi lifike lizwe ukuthi lapha kuyanuka lapha lidinge lethola isidumbu nazi alisela lokuza umuntu usebonile vele ligebhe eceleni khona phana lisunduzela abantu egangeni babelahlwa njalo ukuthi wona nxa vele sikuthola liyagebhe eceleni khona lapha phela umuntu usewonakele ligebhe eceleni khona lapha ligebhe selifuqela kuphela ligqibela lichiye sakwazi kwathi engxanye ngemva kwenyanga lathi sacina sesiyekele mina ngaba le 2 weeks ngingadli ngingakwanisi ukudla ngoba lesana sikhathi ngase semncane sibili hayi ngingakwanisi ukudla kungavumi ngisithi ngathi ngiyadinga igazi lelana ngiyadembamba ngade labantu abangahamba ngelanga leliyana lokho lingathi liyanuka empeloko zenezandleni la ngaze ngathi ngelanga engadla ngalo ngathi ngithi ngiyadla lapha kwakubuhlungu la okubuhlungu manje anitsasithe sifakwe labanye abadala ukuthi abazakwanisa ukuthi kona thina abancane nxa singathi siyabaleka kumbe siphonga ukugijima bethi qoqe ukuthi lingagijimi lingalalani phansi njani izinto ezinjalo abanye abadala babe sebekwanisa ukuthi sebele experience engcono la nxa babengakatrain so umunye wathi nayi buyalanga ngabe inkambo wabethatha isitshwala sivuka saba lokho zathi natha zama kunatha uforce kuphela kuzavuleka sokuvalekile lapha empinjeni nganatha agcina ngiright khona ukhiyana kusithatha kwabo kubekijana besifaka emakhampanini abadala kwenza impilo yabangcono ngoba sasilingathi sile protection bijana sesilabantu abakwanisayo ukuthi la nxa ama instructors engathi akhatshana amagebela kwakula abantu ababekwanisa ukuthi no ngapho hayi nxa kungazingathi kumbe sizwile ukuza lalani phansi bebona ukuthi umuntu wonke akulanto sesele 2 years bebona ukuthi wonke umuntu ngabantu ababengakatrain bona labo but most of abantu bona labo babe ku camp 3 babe ku base 3 yikho babe khona so ngabantu abasincedayo bona abadala labantu ukuthi kona babesincedisa ngokuthi ngase sithi sesilohlupho kumbe olunjani bakwanisa ukuthi kona besiorganize kuhle so lisuke eMaheba lapha liya ngaphi sasuke eMaheba lapha sesibuyela ngaphi khona le eThara le yayi esuka eLokuzeni eLusaka isiya eZaire